punto jarriko nuke. Gure jarrera kanpaina honetan, gure postura, ondarrun posturi izaten dana. Partido batzuk, izaten dabe, ez daki hole zer nahi duen be. Ez dakite zer nahi duten ere, publikoki hori izan dakoa. Guk bai, guk badakigu, guk zer nahi dugun. Eta berba bategaz, eritz bategaz bakarrik bukatuko nuke eta izango ditzake askatasuna. Ez askatasuna bakarrik kalean libre biltzeko, ez duguna aldatzeko. Alegia askatasuna izango litzake egoera juridiko politiko hori nolabait zabaltzea, edatzea edota aldatzea. Señores, esker eskuan la rosarekin hemen ator por si acaso autobiaren kontralanean hor dabiz hainbat pailazo. Demokrazia eta bakea terrorismoak erazo. Gobierno basko txarto zegoen gure lanarekin jaso. Guzti hau gaitik gure lema da 4 años de progreso. 4 años de progreso. Garaipatean damutu barik gogor jokatu genduan. Askatasuna beste gauzarik ez gendun maite orduan. Beti pobrepe ezin dalata obatoki seguruan. Askoz hobeto bizi gara gaur Gasteizko parlamentuan. Reinsertatu zaitezte danok demokrazian karruan. Demokrazian karruan. Euskadi, de haber sido una de las zonas donde mayor riqueza e incidencia ha tenido el sector pesquero, hoy nos vemos totalmente desposeídos de los caladeros clásicos de pesca, y eso vosotros lo sabéis muy bien, y tenemos que mendigar prácticamente unas cuantas licencias porque este gobierno vascongado no tiene ninguna potestad ni ninguna posibilidad para poder adjudicarse esas licencias. Tendremos que andar mendigando puerta por puerta y muchas veces fuera de su ley, fuera de la ley de los españoles y de los franceses, para tener que sobrevivir con nuestra flota pesquera, con arrestos, multas, etcétera, etcétera, que todos... Y que sepa Ardanza y su gente que si ellos quieren ser regionalistas españoles, tienen perfecto derecho. Que si quieren alinearse junto a la Guardia Civil a aplaudir el Estatuto de Autonomía de Guernica, tienen perfecto derecho.
tiene perfecto derecho también Aulestia y su partido a renegar de la independencia de este pueblo. Tienen derecho, todos ellos tienen derecho a ser regionalistas, a ser españoles, pero que nos concedan también el derecho a este pueblo, sin presiones, democráticamente, en libertad, de decidir que queremos una nación libre, soberana e independiente, que nos dejen elegir. Vosotros y en Ondara Saréis habéis sufrido en vuestras carnes. Oingoak ere hartu eta bialdu egiten dodaz. Beti hasi behar da arratzaldeon esaten, azken finean arratzaldea data. Ordan, arratzaldeon esango nuke ni, arratzaldeon hemen Alameda honetan bildu zareten antidemokrata, intolerante, erradikal, violento eta paranoiko guztiak. Beste modu batez esan da, arratzaldeon abertzaleok eta ondarruko jator guztiok. Gu azken batez, gatoz ona, zuek ondo dakizuenez, kanpainan gagoz eta gu botua eskatzera gatoz. Zuek ondo dakizuenez, herri batasuna beti dago kanpainan, etengabeko kanpainan. Bardin da, elezinoak izan, ala ez izan, gu beti gauz kalean, geure kartel politekin, geure kartel koloretzuekin, tabar. Azken finean hori da, guretzako, herri batasunako, gizon eta andere guztientzako hori da politika egiteko modu bat. Politika kalean egin behar da, kaletik gora, eta ez orain gertatzen den bezala, goitik bera eta inpozatuta. Orain dela 5-10 urte, elezinoak izan zirenean, edo egon direnean, beti egon dira 11 partido aukeran. Hangoak, hemengoak, más altos, más bajos, más gordos, más... Aukera diferenteak egon dira. Gaur egunean, erreforma politikoa, eurek transizion, esaten daben horrek, gauza bat ekarri du argaita garbi. Eta ekarri duena da, gaur egunean, aukera politiko nagusi bi besterik ez direla. Edo paktoa, etor barruan dago zainbat alderdi, hainbat sigla sartuta, edo herri batasuna. Beste aukerarik ez dago momentu honetan. Abstentzioak berak ere, gaur eta hemen ez deko lekurik Euskal Herrian.